Niwayan Rumaningsih jani terpaksa meurusan ajak hukum. Ia nekat ngadeang mobil ane sewane. Rumaningsih bani nyemak gagain ke kitu ulian perlu ken pipis. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan nyelasang, kejadiannya entu duga Senin 5 Juli 2021. Rumaningsih teke ke kantor rental mobil ane gelahanga teken IGD Putra Mahendra di muka SMA 2 Denpasar, Jalan PB Sudirman, Panjer, Denpasar Selatan. Tugas entu, Rumaningsih lakar nyewa mobil Toyota Avanza warna selem telung dine. Cuma sampai telah batasnya tu sing nguliange teken korban. Maru hubungine teken korban, Rumaningsih ane asalnya di Jalan Sultan Agung nomor 39 Karangasem ini, ngaku suba ngadeang di Sidetape Buleleng. Sing terima mobilnya gadeange, Mahendra lantas ngelapor ke Polsek Densel. Tim Opsnal lantas ngamanang pelaku di daerah Muding, Kute Utara, Badung, ajak barang bukti mobil ane kegadeang. Dugas periksana Rumaningsih ngaku terpaksa ngadeang mobil ulian kepepet ajak pipis, jani Rumaningsih keancam bogolan petang tiban. Tim Bali Express ngelaporang.